السلام عليكم ورحمة الله. أنا سؤالك مي أنا منك قومي لواجا بقولنا مي عودانا كان لبيعن إبادة ده كوري مثلا عودانا كان لبيعن بيتو هم أيدي ده دين أنا كا بقولنا قومي نشانة هرمتا كبولا ما تبيعن نشانة هرمتا كبولا بنجه توي أنا قلت سؤال mi Bismillahirrahmanirrahim mi bahakata divirajyega hin fitrifa hori kantatta go terega bahuri tawhiduge furhora kantatta ege terega tawhiduge kamaliyat furhora kamen ei Allah wa ekalaga rasula num farataka kiyaman terikan ada kurum gotum bolam balunge kamalme ki ebe sale ga ega buri kiyan wa ka hale cheta babar kiya aneka Gaumi salam ge nagara adaki ei jahili adu bekalune gotaka se algon mengi terega egotaka mas mu'minun ko terega gato algon mengi dene mu'minun ko terega egota masur wambi echenu yaki komme echen algon mengi kiyas komme kame kuriyas tauhid ge khalibata Allah wa utruwa nuwata rasul sallallahu alaihi wasallam ge ihtirama badale ngalla khale che kiyoma ki ei tawhid nafi qura kama dam kuri was danne bi nge hurdan nafi fa ege kamaliyat furiyama kan nafi yang lakan ta hurdan adi mi ha dinom berno ko ta hurdan otang de ko ta ngar dang e hama ege masale ni ya otang de ko ta kan non nane ilmodin ke therega surkhi falakul li fa bahutta la qawmiyat fil islam Islam dino ga gaum je nete den alwan ben khom gaum kuriyar wa ke tam kiya me wala khatir masala ye to komme kas bayaka tere nafrat ko bahar dekku banno alwan ben ke maqsuda hame mi furta me foto ka kiya furi ki tere gande to masay qur'ani den perab mi niwala le to masay qur'ani fahum kafi ko deba ye ga waqt libija kam istahane क्या कहा कम तत्या बोले मैं क्या बंगा तुम अगुन कुरी उसकी अफोना ये इस्लाम का अरबी बहुगा इस्लाम का मकी बोले मैं क्या बंगा तुम्हें अगुन हंदा के बोल तालीम दिया ना की बार आगे शरीयत का इस्लाम का मकी सलामा सलवाई लेवी तो करेगा फानु माइंग अल्लाह हज़रत तुम एकं कमा के मड़ा के न यम्भ्या खानत तक बोले मैं क्या बंगा अमली को तुम क्या बंगा तुम ये किया भी माँ बोले बा किया मंगा तुम पूरी मोहम्मद इब्राहिम में क्यों भी बताएं थीमा के ये तिका तो बदल नान न गोता एगोता बोले बा एवा हैं क्यों मकी यही माँ बड़ो मसले कम कर नोए एमे बड़ा व्यवस्था हुई तो के कमालिया तो एक फौरिया में कहीं गिल्ले अनेक हैं ये तिका तो को गें जाहिली जमानों के गवाह हैं गवाह ही या बड़ो मसले